aba barukwejo niso kugitambuza mu bemotoka ekibesere traditional medicine ne transition mobile museum ninga sherizo kizoriyo kutambuza diyo kutomutindo mmebazi y'ebishaka bina amasiko mu kujanjaza ingiri yo kukoresa ebishaka okutamba endwara omushanga cya burenge bwizoba bo abantu batanu bakora research bo kubara ibintu kitekateka ngo ije mbaze n'umugasho itwe nitwe baha kuginagizura kugikwatizaga so hati twaraga na universities muri Bungereza kufitira munonga Switzerland abarukumanya abo barukuta ikitinisa umbazeji umbishakebi konka chingwa nangaba ya Uganda mmanye traditional medicine tekoma hano ya neyensi yona kandi nyenda kubamanyisa ngo nakuriya hero nababinemu binemo emyanya yo kushabira muninga ozote muzata shrines ninga yo kuragura abantu konka iyo mbizimbi bir stored kandi abo kugikora n'abantu bara professionals amwe ba doctors ba train roshanga ko mushaho a train no mwanyagwe nama cyo kora nakushobora. Dr. Thomas Reilly okorwa mu University ya Zurich cyo muri Switzerland nagira ngo nkwatanise gineje kuhindura cyango aha kutungura umutindo gw'embaze n'abantu kwejumbira mu kujejonisa omukuru wanise ndwara zitari zimwe na zimwe. This is not a minor detail. It is not a part of the very essence. It is, I would say, the actual core of the matter. When I see what I see as the basis of our partnership and the basis of all the developed activities, ebirorevyo tukozeremu ebisenge from bisenge by'ibirore harimo ibyapa ibintu kushobora harimo imbazi itutero mu macupa itutero mu kopo itutero mu papura itukoreka abantu imbazi iri kurwumbishake abantu baburije abarukorese imbazi y'ebishaka okwihemwe ibindi birungo n'imbazi basimira kwegitoku kandi bina amasiko ngo nukwija kubahwera okongera kuguko mu kucondoza no kurondo butare obwembazi y'ebishaka konko kubiragurisa imirundi mingi ni mbihindura mbica oils habo kuba kiri ize umuntu kwesiga umbazo gukaptaho umubiri mwangu kunywa ukanywa ukaraha kandi tweyitanira munonga omu exhibitions case abantu bakongera kutumanya kandi mu radio nimwe kujya kwate bintu bitu nimwe twongera kutingasi the limelight twongera kuteka abantu kongera kutumanya gasha kwa Fred turiyakira.